Praise the Lord. Ia le tua nei tai au. Fia fo'i e whawhiloai ma whataro whātu i le paia ma le malu si o tātou atu nuku le nei tai au fou. Le nei tai au mātango fie. Ia i le susulu mai fo'i o ave mātango fie o le la. Pai mai ai fo'i le mawhana o le atua ia i tātou. Ia e mai se fo'i o le nei aso Faapiopio i le tātou fo launga. Lea e whawhiloai ma whataro whatuai le Polokalame o le leleiga i le nei tai au. Ia i se whaupoponga fo'i o le nei lava Polokalame o loo whatino ina pēr ia stofi taitasi. Ia, ma lor so i fua maua ma le lange ma lo fo i le folau manuia. Ma lo le umsai ma le whapalipali. Ia, i ia le atua i le nei tai au. La tātou talo. Whawhatailo mātou atua i le nei tai au. Mātou whalatalata atu i au numa ma le loto fia ma le loto whawhatai. Ona umawhai fo i ona mātou au lia le nei aso fou. Se whaupoponga o aso lo mātou wola tama. Whawhtai o lo malutia i mātou uma i au awa lofa. E ui lava ina fisoa ina le nei fo launga. A e tali tonu le whamoe moe te leo tu lafo ina i mātou uma tama. Te leo tu lafo ina le pa ia ma le mamalu si o mātou atu nuu o lo o ta ape. Mau tu i manu e fia o le nei ke lopi. Whawhtai o loo iai pēa au fo ngā lofa i lunga o Samoa atua. Whawhtai lo fisoasoani mai. Whawhtai lo alofa whasoasoa ma lo tamau aina. Whawhtai lo le lei. Whawhtai lau upu, whawhtai le mana o lo wanganga pa ia. Sili foi o na mātou whawhtai o na o le mana o le toto le tamai mamoe. Ua whatanga ina i mātou te uru atu i au whai tutoa i le nei tai au. Ma le leo le vi inga. Ma le whawhtai, ma le whamanu i atu. Tau taila ua fio i le nei aso i whaiva mtiuti o si o mātou o tunuku o lo whenga i ai. Malutia i mātou i au awa lofa tama. Sau i mātou uma i le mana o lo toto. Talo fo i e vau ia se anganga whalave lave i le suafa o Jesu Kristo. Ia mai alo anganga pa ia i le nei tai au e tau tolu ina i le nei Polokalame. Ia manu malo ina pēr ni anganga molo malo. Mātou te talo lea, mala mātou whawhtai ala atu suafa manu malo Jesu Kristo lo mātou ali. Whamanuia atu oe ia Samoa whamawhanawhana i e o loo mawhatia. Ono o lau wala au tama. Ono lau suafa Jesu. Amen. Ia le atua, ia e toe tālofa mwhawhelo i atu. I le nei tai au o i lava lea ua mawhai o na mafuta mai le tātou Polokalame. Ia le atua. Tālofa mwhawhelo i atu, malo atu i wholau. Ia, malo fo ilo tele ma le umsa. Ia, fo ili nei tai au e moli whapito atu ai. Ia, se whamalo si au fo ima se whamawhanwhananga. Ia, stasi fo i o le nei ainga o lo o whenga iai fo i malanga le maliu ma le oti o lo whatino i nei Samoa. Ia, iai le au whamawhanwhana o le atua. Songa fo ia to filau ia mal falitua ia ngasolonga ia ono wala aupa ia le tua istina fo i o le ainga ia whamawhanwhana pe au le tua le nei aso ia whapena ona iairo na ngalei fo whanga uma to e sauningo le tina ia whamanu ia tu le tua ia ole na ua tati atu fo i le mami esta to au tu o whapena ona whaautu i nā ili nei aso ma le whaauawina pēr o le nei autu o le taua whaaleanganga. Di ia le atua o lo o whaautu i na pēr o le taua whaaleanganga ma le mana o lo i le upu o le atua. The spiritual warfare and the power of God's word.
whaaftaia i le atua mo lana upu. Awa te talitonu ana le ai le upu a le atua. Ia ele mawhai foi o mai se mala maanga i tātou. Tātou te maitauina ai ma tātou i loa ina ai. Ngā luenga le anga le ti Apolo o lo whai. E ave se ai foi lo mawhau ma lo manatu ina i o tātou uso a tagata. Le ai e tasi i tātou na whaia i tātou le whaatusa pa ia o le atua. E tasi i tātou i le silafanga pa ia le atua. Ai peitai, ona o ngā luenga le anga le ti Apolo. Olo o tau mawhai e wha le anga ai le unity po le loto e tasi lea. Ia pei o le alana pei e fōlinga ai ua vaelua ina manatu o tangata o le lalolangi. A o le fōfoanga lava ia le atua mai lava i le amatanga. Le ai e tasi lava i tau i ona lua. Ia, le autu o whaataratia atu i lunga le tātou screen. Pei ona whaai ua le tātou Polokalame le nawa i aso. Ina ua matua whaataua soina fo i mata o e na tau mawhai e Faapiopio. Aena matua whaola ina mato a tele tangata e whaatuatua. Mana tua fo i o le nei taua o le taua whaaleanganga. O le taua mo le manu malo ina o anganga. Ma le whaalau tele ina o le malo le atua. A le almea le ti Apolo le whai. E tau mai fo i o ia i lesi tu ina ia fasio tia nganga o tangata. Ma ia whapena o na o mai tangata i se oti. Ai whawhetai le atua malana upu. Pei ona whai ua ele tātou Polokalame le nawa i aso. Ina ua whamai le tala le au apostolo ua whaauta nei. O le a o ia te oe le a ao le ali i e tau waso oe. Na olo o whapena ana tu inatu. O le unga le nana o i le tangata whapena o na ngā lue mai ai le ti Apolo e tau mawhai e pe pelo ma milo lava le fina ngalo le atu. Le ana avea iai le awa inga le au apostolo. E te lese i so ia e alo Faapiopio i ala tonu o le ali. Whauta nei. O le a o ia te oele a ao le ali e tau waso oe. E te lewa ai i le la mō sina tai. Pa mai ona pa loa lea ia te ia le popongi ma le pouliuli. Ona whea lua i lea o ia masa ili ni tangata e tai ia te ia. Di ia le atu. O le unga le nae o iai le tangata e tau mawhai e mi milo le mea moni ma le amio tonu o le atua po le upu o le atua. Di ia le atua e whaatau aso ina o na mata. Ma tau tango e tau sa ili se tasi e tai ia te ia. O le tala fia ma le i le nei taua pi on tatou tala noa i le vai aso tene. Mai ua i loa fo i le sui kone sula le mea na whaia. O na whaatua tua lea o ia ua matua ofo i lea oa onga a lea lua. Di ia lea tua. Lea oa onga lava lea le upo a lea tua. Lea lava tātou te tau te tā ia e whai tau ina pea le upo a lea tua. Ina ia awane i whaia i se manatu o le tangata. A o le fina ngalo o le atua. I ia le atua, whawawino le tātou Polokalame. O le taua whaaleanganga ma le mana olo o le upu o le atua. Lea fo i la ua matua whaapongi sā pe whaataua soina le tangata na ngā lue mai e le ti Apolo ina ia pe pelo, ina ia mimilo le ami o tonu o le atua. Pe on tamu whaila u apostolo e whaia i se so ia e alo Faapiopio ia la tonu o le ali. Le ale mea no ina tau waso mapongi sāla na vai. Ai whaasoso mai pea le tātou tusi i le whaasolo mai i le mata upu lava lea e se fulu male tolu o le tusi o ngā ruenga lea lava tātou te sosolo. Ua tu vaa atu paulo malana au malanga i pafo po le whaua wina pea lea o le vala au wina. O le apostolo Paulo ai mai se fo ilona soa tau i a panapa. Ai o loo wha au tua i wa i le mata upu lea po o le wha i unga o le mata upu lea e sifun male tonu.
na whaawaua tua I pea le nei ngaluenga po le nei taua whaalea nganga mo le manu malo ina peo ni nganga ia ai kolosi fo'i le loto mataua ma le loto Tetee pei o le auali ia le ua po o ki a polo po o ke mongi ia le ala kolosi mai fo'i I le tala le ala tatou faitauina o le loto mataua ma le loto Tetee. The jealousy spirit le anganga o le loto mataua le ai whaapirtania ina o le jealous spirit ia ma le loto Tetee rebellious ia le atua ia o le a faitauina po le a le whaifo'i ona faitauina atoa ai e o mai le ala oto tuana iwa e o mai ia le tala inga le a paulo mapanapa ma la whapena ona o mai I pafo o I la tau I pereka I pafulia watu ua fo I la ua Ioane watu e fo I atu I Yerusalema ona tu ua fo I lea e pereka o I la ua ona la o le Antioka I pisitia wau fale la ua le sunako I la so sapati ia e tau nuu la ua li lea I Antioka o lo o whapena ona whaia le sauninga I le sapati o lo o whaitauina ai tusi le au perfeta I to tonu o le malu po o le tonu o le falesa pa mai ua uma fo'i ona whaitau I le tūla fono ma perfeta ona au atu lea o ua pule le sunako nisi ia te ila ua whapea atu se mai po le ua whapena ona amia paulo ma panapa ina ia lao mai fa mai a fai wa ia te o lua se upu whaamawhana whana I le nune ina fai mai ia open doors I ia le atua le fo I ua atu I a e tala mai fo I le whai totoa o le asu nako ina ia whapena ona momoli se upu whaamawhana whana mole kalesia I Sentioka Felinole me ani te tioka ane tioka ia I Antioka ia ole whaftai fo I le atua ono le ua tala le whai tutoa ona tūle o paulo I lunga ma talo atu lona lima ua whape atu o tou Israelu ma o tou o e mata tau I le atua whaafofonga mai o le atua le nei nuu o le atua o le nei nuu o Israelu na filifilia e ia o tātou tama I ia le atua tasi lea mea sa ta whaalongo fo'i o pisai e le filifilia e le atua Samoa ai le tala lava lea le umanino le tala paulo whamai o le nuu le nei o Israelu na filifilia e o tātou tama na filifilia e ia o tātou tamalo no winga o le atua na filifilia lava le nuu o Israelu ina ua whaea ina le nuu ina o au mau I le nuu ai kupito ua ia tai ese atu fo'i a te ilatou I le a ao ma losi o le atua ua ia ono sa'i fo'i a latou wa mio I le vau I ona tausanga pe whanga fo ia le atua whaftai fo'i le atua ia I lona ono sa'i ma lona whapalepale I le fōlaunga se o tātou fo'i atu ia wai le whaingo fie ai se tatou tuli matai pea ia le nei taua whaaleanganga ia po le nei malanga whaamiso na lea paulo mapanapa ua uma fo'i ona olo palaina e ia o nuu e fitu I le lau ele o kanana ona tuina atu lea e ia o le lau ele fai mo latou tofi I tausanga e wha se fulu ma le 5 se fulu o le taua whaaleanganga o ai lea na olo palaina nuu ia sa whapena ona tau atu ia I le savalinga Israel o le atua sa tau lava le atua mo Israel ale mo le maua I le launga le apostol sa olo palaina uma nuu e fitu I le lau ele o kanana ele atua ona tu watu wa ilea o le lau ele e fai matofi o Israel whauawina pea le tātou whaitau ia o le launga atoa po le whaamala maina lea e Paulo o le
o le whaamalama maina e Paulo le pei o le tala anga ato Israelu e mai lava i ai kupito. Ia, se ia o atu lava i kanana. Se ia o mai lava i le taimi o Saulo Samuelu, se ia o mai fo i le taimi o Tavita. Pei o le whamatalanga ato ana o loo whapena o na launga ina e Paulo. I to tonu o le sunako lea o loo whapena o na iei le taimi lea. O ila ina ua o mai le whai upu lea mai o le a inga le nei o le nei tangata ua whaatuina ai lea tua ia isala e le whaaola o Yesu pei o na fola ina o le ngafa lava lea o loo tala mai i e Paulo mpana lea la ua o mai loi le taimi ua whapena o na tau mai i le tupunga o Yesu e whapena o na whaasolo mai lava i le ngafa o le a inga o Tavita a o le imaliu mai o ia ua tālai atu e Ioane ia tala malama lea fo'ina tau alanga ai ia Ioane le papatiso i le fio mai o Yesu ina ia salamonu uma o Israel ma whatuatua ia matalitonu ia Yesu Keriso ia le atua ia whai upelo sumaleono pe lava o le tau oto mai lava le tātou tusi se ia o i le mea o loo tau e le taua pei ona o le vaenga tā ua le nā o le taua whaaleanga o whea lea e Osofa'I mai ei le fitse mai le au soe o whanau a sa apera amo a toa mai e mata tau i le atua i ate outou ua mō lia mai le upo le nei o la tanga i ate outou a wā o i lātou o e no nofo i Jerusalema ma o lātou ali ina ua le i loa i lātou o ia ma upu ale au perfeta. Ua whaita wina i lea sāpati ma lea sāpati. Ua tau nuu i ate i lātou lo lātou whasala i ate i. Ia. Tasi lea mea tā ua o lea fia whaita wina i le vaena lea la moanga. Ona o le lea tali tonu pe o tangata i le upu o lo whaita wina i lea sāpati ma lea sāpati. Po o le lea malama o tangata i upu o le au pelo feta o lo whapena o na whaita wina i lea fionga a lea tua i lea sāpati ma lea sāpati o lea ua whapena o na tau nuu ia i lātou le whaasala ona o lo latou le malama ma lo latou le tali tonu o upu na momoli mai e le au pelo feta o lea lātou te whaita wina pea i lea asosa ma lea asosa. Losu ma le valfu mai e ui lava ina ua le maua i lātou se mea e tatau o na oti ai o ia. A ua lātou whai atu i api i lātou i a fasioti i ate. Ia, lea lava ua whaasolo mai lava. Ia mao o mai lava le tala inga la ua apostolo i le taimi na sawa i fo Yesu. Ma lātou te ena. Ma lātou le talia ina le a fio mai o le alo le atua. Ia, mai ua i lava ina lātou fasiotia e ui lava e le ai se sala, e le ai se mea e tatau ai o na fasiotia o ia, ia aua latou alalanga ma whai atu ia pi lato, ia whaasa taulo ma fasiotia o ia. Ia le atua. Wa whai ufo ia i latou mea umalava na tūsia i ate ia, o na ave ifo lea i latou i ate ia i le la au, wa tuu i le tungama ia na, wa whaasa taulo ia ma whapena o na tanu mia i le tungama. A wā ua toe whaatu mai e lea tua i ate ia mai e uoti. Tusa o i lea e la unga i lava Paulo ma wha malama ma o le iwi au tū fo i lea o le tala le lei po le maua le au apostolo. E ala i le tala le lei i lea fio mai o Yesu Keriso. Na whaasa tauroina, na tanu mia i le tūnga mau. Lea fo ua moli mau na toe whaatu wina i le mana o lea tua nai e uoti. I ia le atua. Ia. Tolsu maltasi fa mai e tele aso na iloa ai o ia e tangata na wae ma ia na i Galileia i Jerusalema o ana moli mau i lātou i le nu. Ua maa fola atu foi le tala le lei i ate outou i le mea na fola i na atu i o tātou tama. Na whao o lea e le atua i ate i tātou o a lātou whanau i lona toe whatu wina o Yesu pei ona tūsia foi i le salamo e lua. Ia o le skipi atu nai vaenga ia e mwhai ona e whaitau wina. Mai o tā vita foi
ina ua uma ona auna i le finagalo o le atua i lona lava atupulaga ua moe o ia ma ua faatasina atu o ia i ona tamā ua o'o fo'i ate ia le lē pala. I ia le atua se'i tatou tulituli pea nai fai upu ia e fia i ia le atua. O le nei se mai le auso, ia outou i loa ua fola ina ia te outou le whaamangaloina o angasala ona o le nei tangata. Ia o vaenga tā ua la ia o le tātou taua le la tātou o iai po le tala inga o le tala le lei. Matua fo'i o le nei taua whale anganga o le manu malo ina o anganga mo le malo le atu. Lea la ua mo le maule au apostol. Ia outou i loa ua fola ina ia te outou le whaamangaloina o angasala ona o le nei tangata. O ai le nei tangata o Yesu Keriso. Lea li'i malo tātou whaola. Mai o tangata fo'i o e whaatua e tauami o tonu ina i lātou i ate ia. I mea lava na le mawhai o na tauami o tonu ina i outou i le tūla fono a Mose. Tasi la lea vaenga tā ua o loo whapena o na moli maua i le fionga pa i ale atua i. O mea na le mawhai o na tauami o tonu ina i outou i le tūla fono a Mose. Ai ona o lo outou whaatua i lea li'i o Yesu Keriso o lea ua tauami o tonu ina ai outou. So mana ia fo i la le vaenga lea so se tasi e whaatua matali tonu i le suafa o Yesu Keriso. Ua tauami o tonu ina ai o. Ua whaamangalo ina ai ahuanga sala ona o le nei tangata. Ona o lou whaatua ma lou tali tonu i le suafa o Yesu Keriso. Na maliu ma whaalaba au i lunga o le sātau. Na toe whaatuina i le mana o le atua. O lou tali tonu le na i le tangata le o Yesu. Ua tauami o tonu ina ai oi. Manino lei foi mai. Ua tauami o tonu ina ai i lātou i nei mea na le mawhai o na tauami o tonu ina ai i lātou i le tūla fono a Mose. Ia, e le whaapea o whai atu e le tāua le tūla fono, o le upua le atua. E le mawhai o na tauami o tonu ina ai o i le tūla fono na au maia e Mose. Aia, o le alofa tūnoa le atua e ala i lo whaatua i le maliu o Keriso. Ale whamai ei o le whaamangaloina o autou angasala ona o le nei tangata. I ia le atua. O lou whaatua i ate ia. E tauami o tonu ina ai o e mai mea leanga sa le mawhai o na tauami o tonu ai o e i le tūla fono a Mose. I ia le atua. Ia whaauawina pea le mata upu ala o apostol mai wo ila o i fafole sunako o tangata iutaia o na whaatonga atu lea o le au lotu ina ia fola ina mai ia upu ia te ilatou i le sāpati ata litu so le ua toe request ia le au loku lea ina ia toe o mai ia Paulo Mapanapa e toe fola ia le fo o toe tala mai le sifai toa ia le atua o le matanga o fie lea o le nei taua. E iai lava e Tetee, e iai fo i tangata o lo lato nau pea, ina ia lato whaalongo pea i le upua le atu. Le ua toe tausanga mai ale mai, le ua tu ua le lotu po ua i whafo ai ua toe whaatonga atu ia le au lotu ina ia fola ina mai pea le upu, i le sāpati le ilumanai, po le si vai aso, ia le atua mai, ua le whaapotopotonga o na muli lea ia Paulo Mapanapa o tangata o toa tele o iutaia ma ua lotu ua matatau i le atua ua la tautala atu mapoapoa ia te i latou ina ia tu mau i le alofa tu noa o le atua ia le atua manaia le fo'i ua tasi lea mea matangofie e le ngata ua
Whapena ona fola le tala le leia le atua ua tele tangata ua whapena ona whaatua i le atua. Ia le whauanga i mai whafo ai tuli mai ele ele whapotonga whamai o le muli mai ei. Ia le whapotonga o tangata. E toa tele. Mai utaia. Ia mai ua lotu, mai ua mata tau i le atua. Ai ua la tau tala pea mapoapoai. Ia tu mau pea. Tu mau pea i le alofa tu noa le atua. O le tau ale mea le fai. Ele o mapu ai pea ele ngata i to tonu o le fansa. Ale ua ese mai male sunako. Ai ua matua iai se ngā lala o tangata. Ua le mawhai o na tu ua e tangata le fia muli pea ia Paulo Mpana. Ia o le whauto e avato i le apoapoa inga la ua apostolo. Ia outou tu mau pea i le alofa tu noa o le atua. And the two men urged them to continue to rely on the grace of God. Amen. Ia le atua. Ia ono le mea lea i le whaasa mole whamai i le wha i uto i le vahenga le mai le ntoe talo sanga atu ai whaatonga atu lea o le au lotu ia fola ina mai pea le upu ia i la hatou i le sapati atali. Ai whamai le Faapiopio. The people begged them to speak about these things again the next week. Ma o le mana ia Faapiopio langa a whape ia te ila tau sapati atali ia e kaule atali ia e tau le maua le tātou po le ale winga ai mana ia Faapiopio o le ua ia i pea le nau ta inga o tangata lotu ina ia fola pea le upua le atua. Again in the next week. Ia le atua. Ia. O mai loa la ua o lo il sapati. Ia lea la ua koe. Ua toi o le tatou vaenga. Ina ua umona papua i atu ia lea la ua o i le sapati. Ona tali o uma mai lea o le nuu e whaalongo i le fionga a le atua. Amen. Ia le atua. The following week, almost the entire city turns out to hear them preach the word of the Lord. Almost the entire city turn out to hear them preach the word of the Lord. Ia le atua. Amu ia nei tangata. Amu ia nei tangata. Lato whaalongo. Ma lato puru nau bea e toi whaalongo bea ile. The following week, mantua le tau sanga i awa ia toi o mai, ia lea la ua o lai whamai. Ua i loa e iu taia, ia te ia le la a makare kaua i. Ua i loa e iu taia le motu o tangata, ona matua ma tau a lea o i lātou. Ma lātou upu ese mai i mea ua whai atu ai Paulo. Ua upu ese ma upu leanga ia te ia. But when some of the Jews saw the crowds, they were jealous. So they slander Paul and argue against whatever he said. Ia li taua fo i la le ua toi amata. Pei ona whaautu ai le tātou Polokalame i le nei aso. Ua umanga Kauaso le anganga Faapiopio le na musu e whapena ona whaia le ami o tonu le vai aso na tēne. Lea fo i ua ngai atu ua nau tangata uma e fia whaalongo i le fionga a le atua. Lea fo i ua o mai le au iutaia. Lea fo i ua o mai le au iutaia ma le loto ma taua. Ma latou upu ese mai i mea ua whai atu ai Paulo po ua latou tau ma whai fo i e whaali liu ese. E whaase se tangata. O e mai tau mai se ua tunu pele sa moa i le ngaluenga lava ti a polo le fai. E tau ma fai lava e mi milo le upua le atua ma le ami o tonu a le atua. Le na fai e le nga koman fo i e Paulo a o i le sinu le i tala atu. E le se iso ia e ale tau ma fai e Faapiopio le ami o tonu a le atua. O le ale i ungo le tangata na ia fai. Na matua po
pongi ai ona na taia e le atua ma tau waso kau keva ilan savadi ua lē famai ua sa ili se tagata e taʻitaʻi ia te ia lea foʻi lau o'o mai i ua naunau atu tagata le famai almost the entire city turn out to hear them preach the word of God. Ko tiki a o le nuu atoa le ua turn mai po ua o mai e nau mai e whaalongolongo i le fionga le atua a o lea fo. But when some of the Jews saw the crowds, te lo o le anganga fo i le nā iei tangata, le mataua po le loto le yanga, the jealousy of the people. Le anganga lea, le loto mataua wa vaai atu foi, ua o uma le tele o tangata, e fia nau, e fia whaalongolongo i le upua le atua. Lea fo i ua oso ai, le ngaluenga le tia, for my they were jealous, so they slander Paul and argue against whatever he said. Lea fo i whamaia, ma ua lato upu ese mai i mea ua whai atu ai Paulo. Ua upu ese ma upu leanga i ate i ia le atu. Le taua whaaleanga, ma le mana o le upu a le atu. Whaalongo lai le tala ale au apostolo. Ona whaamalosi atu lea o Paulo mapanapa, ua whaape atu. Ua tatau lava ona mamua i fola ina atu lea fionga a lea tua iate outou. Ua outou te mai ai. I ia lea tu. Le loto te leo tangata iutaia. Tangata lotu iutaia. Lea laua matua whaamalosi. Then Paul and Barnabas spoke out boldly and declare, it was necessary that we first preach the word of God to you, Jews. But since you have rejected it and judged yourself unworthy of eternal life, we will offer it to the Gentiles. Le ala le na whatua I lopo. Ona ua outou te tee. Ona ua outou te tee ma ua tau le au ngā ina e outou o le ola e whaavavau whauta o le mea lea ma te li liu atua I tangata onu ese. I ia le atua. Ia amele pati e tātou onu ese. Le ua o le ala lea o le o mai o le tala le leia I tātou. Langa ua te tee e tangata o le nuu o le atua. O le lako jealous fo lea, o le lato loto mataua lea. Ua vaai atu fo I au Jewisia. Ua li liu atu tangata uma. E fia whaalongolongo I le upu moni a le atu. I ia le atu. E le vea le vaenga tāua e fia. Le vaenga le, but since you have rejected it and judged yourself unworthy of eternal life. Ona ua outou te tee mai ai, ma ua tau le au ngā ina e outou I le ola e whaavavau. Mai, o le ki lea, po o le anganga a toa leo le tala le lei I a Yesu Keriso. Ina ia sauwhanga I tātou uma, I le manuia ma le ola e whaavavau. O le taula inga fo I le nā o le nei taua. O le taula inga le nā po o le manatu po le au tū, po le sini au tū le nā o le nei taua whaaleanganga. Ina ia manu malo ina ni anganga. Ia whaalau te le ina le malo le atua I ala e ala ia nganga o tangata e o atu I le ola e whaavavau. Amen. I ia le atua. Ea, o le ase whaamamafa o I lau taua. O le ase manatu tāua, o le ase langona o I lau tangata I le nei taimi. Ai maise fo I lau sāwalinga, ma lau tauwhetū linga I le nei fo launga o loo whaini. O iei se taimi o e toi mā natua, po e mawhauwhau ai o loo iai le taunu unga o le nei tauwhetū linga. Mānaia si vaenga lea. Whai upe whasu ma le fitu. Aua ua whaapea o na Polokalame mai o lea lii a te I mātou. Ua outo fia o e whai mamala malama onu ese. Ina ia avea o e mawhaola tanga e o I le tulu inga o le lalolangi. For the Lord gave us this command
when he said, I have made you a light to the Gentiles, to bring salvation to the farthest corners of the earth. Ia lea tu. O le tofi lea, po o le wala awina lea o le au apostol. Ina ia momoli mai le fe au o le tala le lei, i le whaola tanga na saunia ke risa. Ina ia whatua tua i fo i tātou tangata o nu ese. A le wha mai kua tō fia i lātou e avea mamala malama o nu ese. Ina ia avea oe ma whaola tanga e o i tunu inga o le lalolaki. I ia le atu. A o tātou iai pēa i le tātou Polokalame. Ia. A batua i se wha se whaalai au ma se whaamalo si au i ate oe. Ina ia whaamamafa ma ia e mawhau whau a tili iai. O le nei tau whetūringa ma le nei savalinga e le ngata i lalo nei. This is not the end. Pio talitonunga fo i o isi tangata ma isi e kālesia o lea lava wa e iai i le parataiso i lalo nei. Ai ute mana o e whaamalosi i ate oe. O loo iai le whaolatanga na saunia ke riso, ma le manuia, ma le ola e whaavavau, wa tā pena mo i lātou e whatuatua i lona suafa. Whasu malvanu. Ua whaalongo tangata onu ese, ona oli ai lea ma vivi atu i lea fionga aleali. Ua whatuatua fo i lātou umalama, e ua saunia i le ola e whaavavau. Le fe au tū lea, e ua saunia mo le ola e whaava. When the Gentiles heard this, they were very glad and thanked the Lord for his message. And all who were chosen for eternal life became believers. Amen. Ea, ua e fili nei, ile nei taua whaaleanga. E manu malo ina ai ni nganga mo le ola e whaavava, mo le malo le atua, ma a vea i oe matangata whaatua tua. Amen. Te loa oe o le langona whaafitai lea ina i nei tangata onu e se na lato whaalongo mua ia o a onga ma wheta lainga a le atua e ala atu le au apostol. E a oe le nei taia. O e fia o yeise ngā lala ia te oe. O yeise ngā ia te oe, o yeise oli ia te oe, e te fia whaalongo ai i le nei tala le lei. I ia le atu. Wha mai wa oli ma vivi i atu i le afionga ale ali. Wa whaatua fo i lato umalama o e ua saunia i le ola e whaavavau. Wa e tā pena wa e sauni mo le manuia ma le ola e whaavavau. Ia e tali tonu nei ma e whaatua ma e nau e te whaalongolongo i a fionga ale atu. Amen. Vasu maliwa. Ua longo atu fo i lea fionga ale ali i lea nuu umalama. A ua whaalalo ane iutaia i whawhine e matatau i lea tua masao ta maitai, masao alii o le aai. Ma lato whaatupu le sauwanga ia Paulo mapanapa, matutuli atu ia te ila tua, ia te ila ua i lo lato tua oi, ia, lea whauato e sauli si Osofa'I. Whai atu fo'i, e iai tangata e oli, e iai tangata e whaafitai ma vivi lea tua ma whaolaina, a iai fo'i tangata lai kamia e fo'i ki Apolo. Then the Jews stirred up the influential religious women and the leaders of the city, and they incited a mob against Paul and Barnabas and ran them out of town. Ia le wa whaalo po ua whaonga mai fo i ki Apolo. The Jews stir up the influence of religious women. Ia, tali kongu o e o lava i kanakalo. Le ua whaonga mai fo i ki Apolo. Wa whaalo o le upuna e mai wa whaalo ane. E iutaia le whawhine matau i le atua. I think e tau le manino le leile But let me read in English again. Then the Jews stir up the
influential religious women and the leaders of the city, and they incited a mob against Paul and Barnabas. O pe o le ua whaaoso pe tu lei mai ele au tiusia ia whawhine ia. They are religious women. O whawhine o le ekalesia po whawhine o le lotu. Tagata lotu. Masa o ta mai tai mali o le e whaatupu sa wanga. Whaatupu sa wanga ia Paulo Mapanapa. Ma lato tu tuli atu ia te ila ua ia lako waku i nuutu a oi. Ua e whaalongo mai la oi le taua le. Lea fo i ua talia ma le fia e tangata. Se ai solo mua fo i tangata o le kalesia i utaia. The Jewish religious woman. I ia le atu. Le solo mua fo i tai o le kalesia matangata no lato woso mai mo faa alo mai. Ma lato faa tupu sa wanga ia Paulo Mapana. I ia le atu. Faa tupu sa wanga. Ma lato tuli atu ia te ila ua. Ilo lato tua oi. Pai pelima sumaltasi. Ua tu atu. Ela ua le ele na yo lato vai. Ia i lato o na watu wa ilea o ila ua i Ikonio. Ua tumu le au so o ile oli male anganga pa ia. Oli fai ungal na mata upu e sumalto. Di ia le atu. Wa vai mai le taua le ua taune. O ila. O le ua toe kamiange fo ili ki Apolo i tua o tai o le ekalesia. O tangata lotu. Ma matua whaatupu sa wanga. Whaatupu sa wanga. Ele ngata ina latu tau mawhai. Pe ona whaasa wā mai ia ila ua. Ma whai mai tala e whaali liu e sei o lesi upipirtani mai tei poisons. Mantua fo e o inta na e tango e whaa e tuuse mea o ona i to tonu o se poison tu sa ua e nofo whaa mai la au le melena ina ia whaaleanga i tangata. O nisi fo i taimi a e tango e whaa poison se mea e hi ua ina maliu o i tangata. Wha pe ngā uma le mea la ua li ia e whai. They stir up the influential religious people, religious leader of the city. And they incited a mob against malato whaatupu se sawanga ia Paulo Mapanapa. I ia le atua. O le alali mele na whamai o na tu watu lea e ila wale ele na yo la ua vai ia te ilato. Te lo oe le tala lea Yesu na whai ona so. A whai e talia o tau e tangata. Ia o tau whaamanuia atu lea. Ai o ai lava na Tetee ena outou. O na tu lea o le ele o outou vai. O le ale winga o le nanga. Ia tu sa ua le ai se whaamanu yanga tau te tui na atu ia. O lona winga o le ale mea la ua tuu lo iai. E pule sao loko ai lori ki Apolo. Ma ola i le mālaia aisea ua latou Tetee. Ma latou tau mawhai e sawa. Ma whaaleanga ina le whina ngalo le atu. Amen. I ia le atu. O se aunganinga fo'i po o se whamalo si au i le vaenga muli lea i le whai upu lea i 5 sumaltasi. Aua nei whaapea o na alu ese le whaamanu yanga lea tua mai lou ainga, mai lou atu nuu, mai lou nuu malo i tu malo. Ona ua e le talia ina le afionga a le atu. Ona ua e whaatau Tetee i le upu a le atu. Ona ua e sawa ina ma e loto mataua. Ona o le fina ngalo le atu. O fea e fua mai ina ua wa aia e nei fo i tai o le ekalesia. Ua whapena almost the whole city turn up. Whamaia, o i tikia o le nuu atoa. Ua whapena ona
loto whaatasi mau mai e fia whaalongolongo i le upua le atua. Lea na matua i ai le loto mataua ma le loto leanga i nei taitai. Ma lato tau mawhai e whaasawa lea lava uaiu ina lato whaaoso mai taitai o le ekalesia. The religious women and the leaders of the city. Wherever I will stir up, they stir up the influential religious. Amen. Ua whaoso fo ima ua sa veu fo i el kamau o sa kangi manatu o taitai. Ina ia lato o maia e whaatu se sawanga pe whaatupu se sawanga ia Paulo mapana. Ia malato tu tuli loia i la ua ina ia watu i le tasi tuao. Ia aile manuia ne imeli. Sa moa lo manuia ne emelea. I ia le atua. Aua ne i tutu vai. Aua ne i tutu le ele o vai. O au na le atua ma le upua le atua ma le fina ngalo le atua i to tonu o si o tato watu. Aua ne i vai e tutu lo vai o le atua o lona winga. Ua le aise wha manuianga ai na o le mala. Ai a vea i tātou o se atu nuu, tātou te nau pei lava o le nei tala matangofi. I'll go back. To e fo i atu i tua le vahenga lea. I ia le atua. I ia le atua. Fie whaita wina to e fie whaita wina lava le vahenga lea. Amen. Ai. Tau le tu watu i lunga i le Faapiopio. I mana i alna. Ia na. O le aso sala lea na so o ai le na to e tausanga i le kalesia lea e pe whai afa mai the following week. Almost the entire city turned out to hear them preach the word of the Lord. But when some of the Jews saw the crowds, they were jealous. So they slander Paul and argue against whatever he said. Ia le atu. Ia, awane i pei tātou o nei tangata, o tangata lo lotu. Ai, o lo o tau mawhai ina ia tāo fia. Le fina ngalo le atua mo le nuu o Israel. A le fa mai na matua tu e lo ina Paul ma ia Paulo mawhai atu. Then Paul and Barnabas spoke out boldly and declared, it was necessary that we first preach the word of God to you. Ia, o le tala tenu whai Paulo matua loto tele mawhai ia sa tatau o na mua o na fola atu le tala le lei ia te autou. Ai ona o loutou te Tetee, but since you reject it and judge yourself unworthy of eternal life, we will offer it to the Gentiles. O lea la o le awhape nā, ona tu ina atu ai be fola ina le lei tala le lei, mo le manuia o no ese. Amen. Wa auto e fo i mairunga i, ona o le vaenga muli lea ua o i elita to Polokalame. Ina ia aua ne i tutuina vae o le upua le atua. Le fina ngalo le atua. Aua ne i te ena le fina ngalo le atua. E tangata sabo. Aia avea le upua le atua. O se mea sua malie. Look at the last verse. And the believers were filled with joy and with the Holy Spirit. Amen. O le langona lea e tatau o na o iai o tātou tangata. Pe a latou whaalongo pēa ma whaalongo pēa i le upua le atua. O lo o fola ina ma o lai o tātou tangata. O te talitonu o le manu mā loa ia i lea o le nei tau. Ina ua whātua tua tangata u. Ma talitonu tangata u. Ma sala mō tangata u ma le whaamawala. Ma talia lea li o Yesu Kristo. E taua mi o tonu
ina ai I tātou. A le manino le tala le apostolo. Whamaia, e tauami o tonu ina ai mai mea uma sa whapena ona le mawhai ona tauami o tonu umai I le tu la fonua mose. Tasil na vaenga tā ua ina. Ai ole alofa whamai na whamalo sia I lato ina ia tu mau I le alofa tu noa o le atua. Sa mose ua tunu upele. O le alofa tu noa le na o le atua e ala ia Yesu Keriso. Na awina mai ia Yesu Keriso. O le tala le leifo I le na o lea e moli mawina le au apostol. Wa o mai ai I lau whanua ma lau ele o Samoa. Ina ia tali tonu fo I mawhatua tua ia I tagata Samoa. E ui lava ina tau mawhai le ti Apolo e ui solo mai ana tau whaaleanga. O le ale I unga nao o I awali ia. Ina ua latou tutuli ma latou tau mawhai e tutuli e se pānapa ma pau whamai. So they shook the dust from their feet as a sign of rejection and went to the town of Iconium. Ole tūtū o vai o le au apostolo I tangata ia na latou Tetee ma tuli e se masawa ia. Whamaia, it's a sign of rejection. Ole whailonga le nā, ole Tetee o tangata I le fina ngalo o le atua. I ia le atua, sa mose ua tunu pele. Aua ni tātou Tetee ena le fina ngalo o le atua. O lo tātou manu mālo I le nei tau e whaatumu I nai tātou le oli ma le fia. Ai maise le mana o le anganga pa ia. Pea aua ni o tātou te ena le fina ngalo o le atua. Le atua o lo o tau mo I tātou I aso umalau. Le a foi peo na ia tau le taua morona lava nuu na ia filifilia. O te talitonu foi. O le fina ngalo alofa foi le naha o le atua na ia filifili ai si o tātou tamai atu nuu I titi. Ma ua talia e o tātou tua ai a vea ai le nei atua ma wha vai mautu ma mausali o Samoa. Wha manuia le atua I le nei aso. O le tātou Polokalame nā po le whaupoponga le o le tātou Polokalame I le nei aso. Ia nga le lei le atua ma wha manu ia atu ia ua whi. Tau I fo I ma le tātou taimi ua tātonu nei po ua fitu minute e te ai le tū lai sfulmaltas. Le atua whaafetai ma vi ia oe le nei tai au ona o lau upu. Ona o le anganga pa ia fesoso ani o lau o fio. E tau whaamatalatala I nā I lau o fio pa ia. Le atua e le aise a toa I lau au au. Au te tatalo le mana lilo lo anganga pa ia e te whaalau tele lau. Foa I le malosi. Foa I le poto. Foa I le oli ma le ngae I o mātou tangata. Mātou te sa ili ai pea o fafonga e maise lo fina ngā. Mātou te talia I nai ma whaatua tua ma tali tonu pea. O lo so I fua lava oe le atua. Mātou te manu mā loa. Talo le nei tai ao. A whaia iei se tasi ua manatu le nei tai ao. E fia iai to tonu o le nei au tau. A whaiwa e filifili e te fia iai manuia o le nei taua. Le manuia ua whaatatia mai, le ola e whaavavau. O te manao e te tatalo mau le nei taia. A le ua manino o le tala le lei le nei, I a Yesu Keriso. O le na whaasātau roina, o le na tanu mia. Ai na toe whatu uina I le mana o le atua. Mai le oti, ma le tunga mai. O le tā manu mā lo fo I le nā. A e talia ma e whatua tua I ai le nei tai au. Wa e maua I fo I le ola e whaavavau. Muli mai upo le nei tatau. Whaafitai le atua. I lau upo wa au whaalongolongo ai le nei tai au. O langona ai o au o le tangata angasana. Whaamole whaamangalo mai au. O au tali tonu I lou maliu ma lou toto na whaamalingi. O te mamā ngalo ai. Te whatua tua na toi whatuina oe I le mana o le atua. Ua o manu malo ai.
o te talia ina oi le nei tai au. E a vea mali I ma whaola I loo o langa. E a mata nei se ia o ina e toi a fio mai. Whawhitai wa o whaola ina I lo wa lofa tūno. Ono Yesu. Amen. Ia, I ia le atua, whamalo, whawhitai lo mafuta mai le nei tai au, o se whauponga fo I nao le tātou Polokalame. Ia. Anga lele atua ma so sani atu toi e ngau tiu tema whi au le nei yaso. Whamanuia fo I la wasina uma o loo whea ngai eisio tātou atunu o Samoa. Ia I le tapua inga malu na I o tātou tamā ma tina ma tutua. Tono mauta malawa. Ia e baise fo I la au whengaru e matatofi a le atua. Whawhitai lau tau te talo. Whawhitai fo I lau tau tapua inga. Ia e maise fo I le moli mau ina pea o le upu ma le fina ngalo le atua. Ina ia whaalau tele ina I pea. Le malo le atua maua ni nganga se tele molona malo. Ia molta minei. Ia tātou toe wheilo I fo I le nāwa yasu. Te apu le alofa le atua e taita I atu ia I loutou soifua. Ia maise fo I se ola o lautou au na wha mangalo mai. Se upu wali tau tamale. Ia aevi ia le atua le nei yaso o na suafo Yesu.